Alaikum. Yo la famille bonsoir mo kala kay korido are fu no hiwra no weltana are o yafoto taw reta ronko on tigi yari no dankade ngar dindi jabalda naade mawdo afamida donc are o yafoto reta ronko Bonani ya fo waji ka feo. ko joni mi nati lay fo mi tay bobo densol no ukka yite yimbe be ngamawdo donc are vraiment frère big up quoi mi tawaka wobbe si feƴƴino masi wobbe no arde donc are ko mi tawi do ko mi tawi oya no hukki ga yite bon garay si tawi artiste ɓe ko gari no ga ɓe ɓeyda karsine mum ma ɓe ɓeyda ɗon no essence mum yiɗe nge ɓurta huɓɓude mawɗo yire ha labbe mawɗo Bonani ɗo koto aray kadi onon organisateur ɓe franchement c'est une bonne initiative aray ɗo weltana kala ko moɓidirta jeunesse on tawata kaka naka guere waɗata naka yennidirte naka aybidirte aray menen men soutenay ɗum mawɗo beru ko me wawi wadde ko me waɗa mawɗo fo ara fija jala quoi par ce que ko ɗum woni ka réseau ji ɗo fo jamman fo no mari stress jeeɗe leyɗe ma ɗum ka wontirɗa o aray a faala tun ka tawata wona yara an kada aray ɗon fija jala beru moment mum 1 heure de temps 30 minutes 2 heures de temps après jokkitoɗa kadi life ma on quoi aray big up ɗo e mom. Merci beaucoup frère, on est ensemble. Et puis de Johnny, toi artiste na ti jonne 4e jom man kilo big one mo leydo ko do na ti jonne gol ko fet joni wada freestyle man ko depuis ça. Et puis yo, big up Bruno, big respect. Yes I man, koni quoi, tu vois, on donne même plus d'énergie déjà, tu vois. Yes I, big up, c'est comme ça quoi. On faut kalamo mi wala linde mun ko kanko mi adori quoi, mi fuɗɗori ka fina dawa ye ka suli ye ka futti ye ka mek ari ka black bale jondo quoi neɗɗo mo dulla, you know me say. Yo, big up respect et on to police. Big respect à toi également à Billa Lasco. Big up. Wala be du jam mon kala ka wonir dara.